Yemu akwa baby Adom TV bejam dwumadie yi eso yemu ache mu akwa aba yeda se na wotwe mu ne ye ne a seda ye wodia ene ye bebie phone lines no fi sesa nkomo we se nyina ye kire ya dwene ehia pa se edi sa nkomo no yeda se radio fosu 97.1 FM yemamu akwa aba yemamu ache CEO ora Alfred amo anope ye chia wo no adwumayefo munkoso anya adwumaden emwa emasimfo su nyina ne naso munkansem bi e woso eboama ekuro no gina ne naso no munka ho asem yamamu ache yeda se o sorry what the radio asede so de nkwa ma wo because obi ehunu ne enu na wo ka ho ne wonka ho ejeze wo ye super human being Adom bi keke tisusu ho homo abetiri so te se de wo no ase debi o owura bi abasa kese no na kura oyen tu sorry afana sedama no nkoso anto nhire nsuo enwu so enyesa woda na sinti no de ma oye dada nanso se obi ya de ma wo ne so ani a na de asedama no okese ye onso hia ntontom onso hia nkamfo tu de ma no a nhira no double e de radio ase nyame nko ana me wa ha Adom ne dom yense ya na me ne Jordan JP Bismarck akwesisia radio Adom no Pinkman na edu October de no be she be na no permit ya we afia mejoso as o de runa no start breast cancer no kokram no nye no a eno a mo oya de sa wagina mu ma mema because mema no bi nso enya bi sa ti se wo sha pink we ya na se no kwan so no na enya mema so no fo ma ne mema ye nyina ye wo ye de ne soso ha ba ye wo mema bi o mo no fo soso okay yeah omo so mo hormones no yeah na akwasi before even ye bedi nkomo yi na ye bekoda obonkrata ne online day asemu yi na grass story ye yi minim so ote ya about teachers na ye intimate ankwada ne omo amabai no I think end of this month by first one month bibi adia ene omo so be form ho adwene because kwasi eye day ene ne ba bi e ya ba bedrui akra ye adebone a eno je se ekosiki permission e free panimu bi ho akra ye nsohwe wa anya de still ni e push no akra teacher ni wa ya de teacher ni tia wo no akra ne bu afu e de ema yenim teacher ni bi a enam akra so school ni nani ba ko ekọ enne school ni ti school mu kwaku akwasi okra pesel school ni ehin fana ye koyi ehin ni ye koyi enra from was a University of Education Winneba yeah yes here no ye kum a whole lecturer teacher yeah asa see no one fie future leaders no anything ade ne ye chichire wo man mu no mene na grate ya dwene na de atro sama ka se yentia kora yemfa dey tia so aba entia kwada sa na wansai fia na say ye jawo mu say ya na panimu te se SHS ni ayebone na fe ne ya ba be krokro no don't do that again okay it's no good how na kra na o crèche no say na no ye betia no ono akra no epani toto no na fe ne ya robe na chi e che ne say no you shouldn't do that it's not right okay go and say sorry how e de entete ne de man kra no na nkra ye bone so na ya batan ya boduku ni akogina mu ewo mu say those days na bia bufu nti no teacher ni na bia wo bo na pra no bo hu akra bi achi na papa nom ne ade enye ne sa na ye pe no but I think say enkra no ye mfomso a e wo se etia won akra na anya ade ensohwe mu na ese repeat no who go school kra mobile phone ano ye no ene say ye koka wo bu afu na no gangs akokro no community no mu na one gangs no maba akura wote sa jai na nyame nhira wo ye sa wunya nhira wunyini yie onte sa de na se o u teacher ni ogina wanim because of day wo maame no papa wo skenti wo mu obia na wo ya nhira wade e wa nhuna de aba bedu bebe wadue ti yesra mu awofo no ye so ye wasodi ye ntia nkura no ye se ye jana to school mu ani ye ni ferry me ti bi kura na me ferry so bet otifie ni afre se wo ba ikura pesa how akose obi abayu ani miemie phone lines I think say samra e say back ahaye ntimi fie ho toto abrofo no da bi enye sa na ye de tete ye
sa ne nkran keto akwasi no mayi yi o madagya ne da abonten to akia kese enu ebe to mu sei ade abrabo ade asem no nti when ye begya o maya ma omo na ye dache like ye nkokora bremu ne ye mere wabomu no ade decision na sankro mbetimi ateki e beboa ye asem na wo ye ka ne sa no enya grow mummy ye ni na ho mummy ye nye careful mummy ye nyina ye sorry no enya right o pesa o ye ti so obi na ka so fitin ya na hwiri obegina hai enya sa o we are all part of the challenge. Oh. Ye nyina kan obi na aba bedru sa. Areho. Yeah. Areho pa Ye na me yam obi kra na hyehyeme. aba bedru sa ma yam hyehyem. No sir. Ekunya ho akoma yare. Dabi we kwasi me yam hyehyeme ne say me so me wo masa. Na me ni madam fo obakwa akohia no. A obenya influence won so. Oh ya wo de wo fie o. Efe maka so say. Okwa abonte no okonya. Because most of those who take these initiatives and are decisions for us no. Omuma are not part of the issues na go through. I don't need arehosem no. Yeah. I don't need arehosem no. So they don't sometimes value some of the discussions now. Yeah. Oh, because the man reports. If you are no correct, and you are bound one at the train. And of course, every be a criminal church for be a two and a mobile man and boros because now I know you. My issue is some way a sewer abandoned schools to do now. How often does it happen in the private schools? Is it because what the Antiana? Maybe. Is there something happening in our private schools? Yeah. It can maybe yes, and maybe we can learn from it. Kwambe ni nyina betimi afa especially rewrite the whole script again. Aye no ayesa. I was and now kwada me gina teacher ni anim omuna ba akokora ene no etoto ei onane tutu o aka no waka akora ko school wato pencil to nani achi atwenanim ei nanu ade abrabo ni 0302 211 701 702 703 704 e wasa sa punishment no enye den but e wasa akora hu no ne level aya hu chiro because cheche ni begina classroom achira de esa sa akora na o chira na de from crèche once we ye abegana na teacher that's what I'm from ti sa won fa go me dem sa do me nti asese ye repeat akwada nti aseda maybe nchirimu na asabi ebi antomaso no me chese sa akora na anya de nsohwe na o ye repetition na o ye repeat no me nim de nti a akwada anya de a ye repeat no I quite remember my days in Unity Preparatory School. You repeat more class 3. Yeah, be repeat you. Me unko kumase na be me na. George Asa no pay ye mo ache mo akwaba. George mpacho yankasa wo phone no so adaroma me pacho pa ye mo ache mo akwaba. Me do so me ba sister fi na ho ye de. Oh nyankopon adom ye ho ye pa ye ntie we be me na. Ah, me pacho se no kan ka se fi man from George Asa. Matikuti. Eh, one no mente papo. Voice no for mana ifia no. Ai. And say, you school for India in Dominic. Hello. Yeah, ma one so kakra mai. Aha. Because you school for India in Dominic. Na mo madam we finish madam Cecilia. And make as the big Saturday. You make my menu, madam, what you are homework. You are make us big man or Thailand. Oh, it's a good over, better than your body. Or quality. No, what you have to go bomb papa money, or catch them dead. Was too because what didn't homework man and a year, and call madam and woman. Sir, it's pretty hot, sir. Homework, I want to do program. Oh, as you young Colano, the wish to be go to school, books are done a talk. The books are done a talk. Of go to school,
Mr. Enfo si ha na bi mu ahoma no so. Nsam ne de do so. Wada wo Enfo si ha na Auntie Grace wo so. Ogria no pay mu ache mu akwaba. Ye facha ya ahoma na te ko. 0302 211 701 702 703 704. Enkura no. I will say ye do omoto omo level. Or ya akra or ya akra. And enkura ni bi for so ya mpanifo at once. No no akra no o ma kwan ya oba fie no. We ge gu na chie no. Born straight. Sishanensa. Hey! Monto mo bo na mo pre mo ho pre mo se ebe no ba ko de say. Eso fiti pre ko fe. E pause ya moja neba. Monto mo bo na bedru ho. Monto mo bo. Ma me kwa homa no so me do fofofo bi wo so. Be me na no pe ye mo ache. Chief Inspector Insia no pe ye chia wo. Me mo so apomo e. Nyankopon adom ye ho ye. E do nyame ase. Di aba na akwasi ka bibi se ye nti saa de no wo private schools ampa. Private schools no they are not being controlled by Ghana Education Service. Nti wo mo atimi take home decision. BBC was school a omo kusiki permission in free Ghana Education Service. Nti wo mo de akora na bibi a o betime gina omo na so apanish wo. Nti saa introduction of punishment is a bar saa wo nyina ebitwa because akwala ebuti ni asun we actually kusiki permission from Ghana Education Service asani ya panation. How what be pay Chief Enfo si ha ya dase yo me damas of France also ajima no pay ya moache ajima yan kasa wo phone so wadaroma ti say delay em pa hey Fataye nti also wait me afra baso kwasi obi ama ye no yeah trust yeah eti yemfa so ogina so obigina so okay me na no pay ya moache me mo moache ya jo so papa yenti o me te akwasi santema mpon kofi adima era si me ni senior me o unity na your friend say asuma mo kan die interesting na awofo no e ka ho bi me kira de me bia me ka kire me wife say se me ba no free school ba no be complain si onya abotre mo ba ta no gine se me kira de udi agura wo be se o ba no afi be wi akire na agin se muti se de keka ko say di unde ticket bibia no ma edu akora ko tutu ticket ni bia me ka no be wu fifi mo no fifi eni aban no enti se bibili e na amani nyina ekoso media no so ka ho yesi abu bi echi amana echi apa 5 bu se ko si Mr. Afi oni no but so we Mr. Afi ade a oye ma ye wi ho a o film nyakopon fa ne kranti yi a student be ye ma no me kai headmaster bi o film mo student baby bi ta ma no eso so ne ye to obu ye but be he ye bi a odi ni ka fa nti se nya ama teachers na antitin kura no a afia e be ka kura no ebe sa America no ya da say ya fa last caller Joel arope ye moache Joel arope ye moache oh Joel tie no ho e no so papa yen koso if you say em say you o na mo me se wa ma che o mo ho ye ya mo ye pa afia o se ma kwa hello ya to nka pa hello yetonka jo hello jo yetonka mo ya wahu ya mo ye pa the be jo tie no abtie pa ye nyini free line mo timi ya be ye so ada unity asema na me nwe ka bia be city cheni of feeling work class 3 friend say JB and on that so asante mampo ma menchia no e da no feeling me no say akwesi man hwa me repeat na akọ class 4 emwa no kire mass eye nwanwa say efia mass from BC to SSC eye BB obi ana kamenya adio adami hia no asante ma parking station na me economic class assessment akwesi na mentan but na akoro no ya do sa hwe me ma first and second born so mo pefie no onye homework on touch aduane da no atrebi na say kwai ma mo tese de be wada also did after there be because okodu school o see ya mu no
but the first do ba gire no ne mo bi e hu say we mu na anyom work no no me be you the report oba me tie no correct nkran de say tie won na me wi amachire ne say on kan wank ya modi so o kan won because school no mo do so nkran do so ada na nkwan ne bodi ena opeso odi adwen kase e betu mitim me say my yes open before medu ha no my yes wo timuani na ho se na teacher ndikan ya wo fo no so bi ya so ya wasudi entia hwe teacher ndi yes obetimi agya aba na aba na ye ne obebia because after hanya no bechina de sir we've actually the be 6 years e be 3 years no achina de we no finish sem ekọ infancy ya e ma fa da bi untime fa we to so mre na so okọ adomonline.com asansam ne nsem bebre so e wo ho adaro makọ ma e de bonkrata no so okọ news stands na hodo no a e no so e wo ho midi afia amankwa tamaklo mene Jordan JP Besmaka kwesensia na ye de bonkrata e ena kwa de be phone lines no ene ye je wadwenkyere ye kwa agudie mo nsem oba health tips no ho asemidi kabeba ho sepe wo ho pensem mo ko so ma fidie ne na ha ye da se